alto, we are going to worship God together. Lango Dibo Lebo Tete Otete Iba Yai Setela Yai Setela Lebo Tete. Come on, let's worship God. All right. Amen. Que l'autre Marochia Rena Agabona femme. Laissez Chavaka Moga, Libiso Lelebose, la Mopulishuaga Jesu. Abraham Lamotore, Judan shotgun protocol observed. Hallelujah. Amen. Refa Kalabaga, La Mushanga. You are looking at the issue. Amen. Hallelujah. I don't show all the what did you love with you? Amen. Mara, he had a chest for video. Amen. Kana kama yakitima, rakobala tomorrow. Amen. But kana ndio wawali boloi wa torofaji. Isaiah 55 verse 6 and 7. South Sudan. Sitota Wena, Gabagalam Khato Israel. Isaiah 55 verse 6. Amen. Shall we pray? Our dear and loving Father, God Almighty, the creator of the heavens and the earth, this is the time for your word. Lord God Almighty, your servant, your vessel is here. Daddy, we don't want to hear him. Let you want to see in us. I pray, Father God, against all forces of darkness that might want to deter your word from coming through to all the people that are here. I pray, my Heavenly Father, I pull down all the strongholds of the kingdom of darkness. In the name of Jesus, anything, my God, that would love to exalt itself above your word, I pull it down, I paralyze it in the name of Jesus. And my God, may you have your way in us through your
God forbid. What is doing now? We are fired tomorrow. Now we are fired tomorrow. What are you about money now? That is miss to see today. What is you missing? Oh man, now you may not. How can tell the one of the Jesu? How much has allowed Lady Mujago? That is real. Unyaka Uvuleva. Amen. Yes, I know the yes. I said, it's a very good book of Jeremiah chapter 3. They love the enemy, but to make it shouldn't be. Yeah, they prepare whatever they do. Never. Hallelujah. I stand at the top of your heart and I'm knocking. It says we are for God. We are the entry. Never have the entry. Amen. We are for God. We are Yeah, you can come. Yeah. The salt of the earth. I'd like to also say something before we go on that. Let me emphasize something very important. Let us celebrate, and unless you have a way and a place where you can find comfort, because it's like any other thing. And to all the family again, to all the friends, it was a very, very tough time. I'd like to say, the only way for us to stand is on our knees. Thank you very much. Lagay Roma Burgi Buliji level up to with the Elmo and now yeah, one of you didn't to like not lose too much. Rappelando too much in the video and the we see my plan. So, it is not too much. Mara, Baba Joe Bijapu. So now, go blood the Mola, the Mola, the Moma, won't make. You don't go to Greece. But I was working on that. Pero en alión kuzwa kubutia deni ya baba bole yule ya bole la mola remo murikale ni musipino ya mola gani and arikario samaya ndio tufanya so Mtukilega gale wakamata ni kwa tunakile boa. Bora kitaga ne mapu. And about 2 hours or more than 2 hours. Rilu jibare mede rakiaba. Rakiganya na upia. And to wage rilu kwa bura ipita rakiaba. Arisi muliwa. Mtu mwana rakiaba. Rilu bomba katika because the break is over Rascon, then Mulim. So, we usually go for more than 2 hours.
rapa dilo le di tšika bophelo ka fita le mo le nna ke tefelao ka ba le sepiri saka ke moka after tsamayelediba motho o tlo trenda molao because ko bona TikTok ke ibisa awa azanga ka bona ke trenda ntho e ngwe le ke yaba ibile se ikele pozo waka bala bana ka re wa bala nai are ke mona da ga e are wa tseba ya o hlawa hongwe a ga lo rawa ena re ya police station ga dia ka kwano ulo le video mo ke kwa ba tshile la bona ai mo ke be mo are na ke lo kozi waka wa ke gap o ru for the next gap ya priya ya na ba mo la naska are no bila kana mo bulu wa na ki ga mo ke do le kozi waka wa ke gap wana mdale ko lu yao pero uno ko na ba kozi wa kana wa kana ki gap ara wana kozi wa ga aki hapa sio msitana kama ule wakili la kebana mmoja ndiyagai rareza mwana kama kwa mmoja so hilo jilicho kwa kidile kama Daliana tukimikana na gore hiyo isi video tunaja wakilipia ya motivation hiyo iko comedian kwa rangi jiloena in less than an hour, we would discover the 20 inch more. So now, kada gogo kambrao akamfunelare. Usandele shine bright, because that's good. Because we don't really too much. So. Malawanya na kila kia na bola ka memory service tuanche mwa be hapa lo na mobi separate the board too much ulikuwa na o discover the strategy ganela ya actor yeye yake si bone ngai na giboni ila too much and ile kwa kama le mera na Samakoro obali la department ya kuzuaga la pune la bugiorno ikotaka la pope deve essere che svali la pope ile kwa kama obali la discover so nasa ngatoka bali too much enga too much really close amar so gata janki pale samioko ene akitibu le kala kwa na kilo arikala yuwe yelo And if you can check, after we
modimo a okeditše matšatši a ga bophelo matšatši a la gagwe a batletše ka sorrow because botsebotse modimo o ba feditše bophelo ba gagwe. So we thank the Lord because we know that Karisha, we are going to meet him. Hallelujah. There is a brighter side and there are benefits on the other side. Hallelujah. For we know there is an assurance. We know that there is an assurance in heaven. For we have been given the Holy Spirit, who is our comforter, who is our guider, and who is our teacher. Hallelujah. Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, washed by the Spirit.
no tswa ka mo kampore ke mo founela ke re patsi la ntlhokometse ke le ke tlhokometse ba go tswa ba boletse ne ba phentile le tse dingwe tse dintsi tse dingwe ka se di busheletse mara ke nyaka re busheletse mothakola ba ntsa ga e wele fase motho ka mo founela warra gape koloi no tima ya mo tima o nagane bothata koloi ya go mona yana problem koloi re rekile correction street na e no tima ke ra mogala e tla tla gore aware ke no re ke tla tšhela ka lebala and don't think so very detailed. But I want to just punch you about young men. You get a channel. All of like I was such. This young man was a go-getter. He was a go-getter. I can't get a job or idea or TV. And I got convinced and I don't draw a yak. Look at my ladies. I want to start to say, o ka bona tšhafatha go se lebala ka kagišo o tsoro o ka se o nne so ke leboga modimo ka bophelo ba kagišo o go tsebagale ba boletši tše dintšhi before ke fa go papa mike ke ratsa go bala lengwalo le ke maele a e loreng e re phela re fana maele re phela re fana maele ebile mo ke setšho ke lebala gopola e re bona dikoloi tše di botse ene ba dira tsa phela a gona koloi a sa e namela mothako so ke rele ka mara bagatse ga botse nna mona mara modimo le ga nna re diileng man a re bagatse ke eng yone o sa e dieng ke batho le ba e dio mara ba kreletše so every time re bolela nna le ena le nka tšhola ke imagine mogopolo ka o imagine ke fila gore a ke sa kgone ka fitha ka bolela le ena mafeleletso ka ditaba re a sega o mfile maele so batho ka moka ba go rata kagišo we thank you for the support that you gave him a sa phela la mantšha lerato la morata so ke nyaka go lešea ka molaetša o Jesaja 57 verse 1 to 2 e re moloki o ikhwela ka pela wa sebe le yo a elago lehu la gagwe tlhoko batho ba go botsagela modimo ba ithobalela e se nako wa sebe le yo a di kwešišago eupša lehu leo la bona le ba khutšiša masetlapelo a tlago bao ba dirago tše di lokilego lehu le ba tlišetša khutšo le boiketlo wa ba o iketlile o khuditše na mazwala ka bale bomma e ba tšewa sepedi wa robala ka ke se go botše a botse and a ena le discipline ke be ke maintaina discipline ka lelapeng laka apo wa zama moro a re go nna apo ko wena papaka gora gore ke ka na begi dule wallet whatever my ringa mara welt kan so weji asepe ke moka ge ka mo go ke peri su ena se na motho su ka ba kala ara o se ndo je tshilelo overnight ke go right tomorrow na be I appreciate something more o ba tlo mo tambon o ba tlo time aka sa ke o tlo time a time ora one time ke di letse sengwe se sa mogahla gape o ba re ga go shoba tšhapata le nna ka kargari wa ba re le mabele o tlo wa fasar papa a was a time I was on a keta e papa one series e ka di show o ba rata mmaga le bana ba ka pelo e magatsa ka diso o ba re o mongwe wa bana ba gago
a ka ba le problem or mmaga ba le problem o ba re ntwa e dirang a e lesa ha ba le bua kgomo tlo ja mama ke o tlo je mama a misha maoswanetši ba bona gore awa ka showa feta pope ya feta and ka nnete sutu e ngwadi ko e dirile ka go show ya pere mamotla le jantšile o ba ikemiše o tšea ka tlebo ka surprise ba celebrate graduation ya bata ba monyetši a tlhoka mahlatse a sepela so lebele ka maabane ge morathwage a tsena ka lapeng ya switch le gola tima ya ba sena marena e be le a plan o ba e planne la se switch off vele ka authority e le utla authority ba dutse gore le iswa ke protocolo magorompe ba iswa so dilo je ka moka ka tshwa dirileng di bona age gore ke motho wa mofuta mang tše dintši ba di boletše tše dintši ba di boletše tša nnete ke ka mokgwa ba phela ka gona ande kagiso o ba tlhompha mošomo o nna ko o šomang o ba o tlhompha kudu a sa nka lampona monaka le mo di-social media a sa nka lampona ke so senepe ke na le yena so o ba tsebo o ile ga o bolela gore o ka bolela sephiri le kagiso a seditšwe o ba e tshwara ka sona o toga le kgono ke a go adopt ko wena ngwanaka wena ngwanaka mathola no ke mo tsebile 2 weeks back a ke re wa ntšhaba 2 weeks back a tla le ena a mpontšha ena re noga ke re wa e re motlhako ka noga o re ao gape moiso a ka le bona motho o ka re o ja tšhalete o re a ola o ne noga ke noga e la noga a mmojarao o ka tsaleba tsela tša go tše di botse tša modimo o tlo go atlega modimo o tlo go šogofatša then wa tšwela pele o le motho wa nnete yangwakera ga a fetša rena ke phoupo ya maatla mangelo ya bolela le nna ke tlo re ge ke dio feleletša ka bolela ya mafelelo molaetša wa mafelelo e le gore o bile le nna le family ya ka gona o tlile a swere dikhipa dingwe le gore phoupo a na ba emiša a bolela ka mo lebelela a ra o ebile ke ntsutu sa ke direct sutu wa bana mongatse a re go nnare pele re ya kwae wena papa wa e reka ka 500 ke ra why 500 a re kona kethake na bill a re transfera mo same time o re transfer ke a bile ke se re founu ne ebile ke rata wa ka dikarata a ke ra ke se ke dintšhi ke tla di khatsinyana mo la freestyle o re ke transfer ke na bile ke tšea founu le ka transfer o na bile gore George wa tla gore ne checka mo gore o bile gore immediately na na bile George wa itšea wa e lebela gore eno kgetha e dile ka o na bile wa se ke ba thoma go mbitša ba bangwe ba nyaka dikhipa ka speed ke two ba nyaka ba mo pusha e ba ntse ba mo pusha gore ish ape ke na le event ka Beresford ke be ke lebetse oleri a rawa ke tlo tsamaya le wena re ka wa sha aoe ka bona gore e se ka mphela pele ke nna papa gake ke tlo bolela ka kagiso le morwaka e bile mo ka baka laka le mmake ka leso ba bona
Kaiso Ovale open one Kadilokamu. Bolelaga Barawaka Kamukana, especially Mogolo Sep. Suppose our Alpha. Thank God, Kuda was still a ray, you do Jamavel. Pa, Urketa, Rai, Arketana Chelsea and Kuben. Quafeja, Papa, Kiri, Belgian Nixie, Kia, Urkenya, Oli William, Radu, Ur, Opapas, Ashum, Anamushu, and a car. Ki Mangero Yamusiri Jorodia, Kerna can say, and let's make a plan for this boy. Kriam Hujama, Orawa, Armonia Gela Boltiana, Anova, Hoa, I don't know of a child Jumutu. And I'm feeling okay. The younger Mukhomina of an Armonia again. I human. Lotsaka, Dise, Ditotzi. Re le go thatsa mago meshu setšhaba ka kakaretso re a leboga opela ka mogage a ke lo dira bare o ba ka fomole ba re ka mokwanole o ba eso so re opela ka mogage bare go sheba ke ra too much le a tsebang le ka memorial service ba ya bi so oh ya o ka stage oh kwenisto what's up my DJ? Hey. Ready? Let's work, Gavin. I'm gonna allow feel like mesa. Sorry. I'm gonna allow 1, 2, 3, 4. I'm gonna allow feel like mesa. Agile. I'm gonna allow feel like mesa. Sorry. And then the wife on Maro Mesa. Again, the wife on Maro Mesa. Sorry. Levati wale bona Maro Mesa. Levati wale bona Maro Mesa. Heaven, for life. Idiot. I begin to hide. Hey, can I get more back? Is I died. Very good. This side. Hey, follow us. I can see Buga and Namela. Hey, can I Susan? Namela. What do I like? We let's selfies. I can see Buga and Namela. Hey, very good. Varmana da robela usu, take a pose. Bele Sultan. Arita Mairina. And the next one, Robela Kamuga. Robela Kamuga. Over here, too much. I get Rebel. Or in a give it a polo. Then Scomota. Vare. Hey. Shit. Vare. Hey. Chanista. Hey.
And they give me no pass. I don't know. What's my DJ? What's my DJ? Follow my DJ. Give me no pass. I just. I can never tell. I can't go now. That's the one. Come on. Come here, gentlemen. Come on, there we go. Welcome to the Mazen. Hey, welcome to the Mazen.
Makuranta chapter 8 mo Paulo a re gore tlogele go ipota so Pope ya matla o ile go rata lengwalo le la ka thoma go realize gore ke moruti tikelele South Africa ka mo ka mara mangwala a tsebe ke mo ka a nkgopela gore mola mo ke a go founela o mpha mangwalo so a thoma go mfounela ke mo fa mangwalo o le uba mayago go fihla ge today re le fa re bolela ka ena bjale be ke tshwere mangwalo fa a mabedi a mararo ke re ke tlo le fa ona bogale ka ruru bjale ke ile ka re go bona bo Mr. Makhura ka fa ka gopola gore nka shaetša polelo ka kutlagano ke mo ka senyala ke leeto bjale ke ra gore monne ke no mo tseba mangwalo a la ntimeletse ka baka la Mr. Makhura go le taba bjale le ngwala nka le fa go lona ko go nore dulang ka botse mo la pupung ya kutullo 14 kwa tlase kwa ke go botsa gore moya gore wa dumela bahu ka ba ye ikhutsa ditabišego ke mo ka ba emele phalafala ya bahu ge itlolla Pope Mantswa ka maswanelo dipolelong tša rena e be re kwane gore ke tlo ba fa ka monyanya the time nna le ena ria video tše pedi tše tharo e be re šutha ke mosadi wa gagwe a ntaetša gore mmona motho e ke mosadi aka o nyaka mosadi o lebelela gabotsa kura bona rena ke tšere mosadi wa mohutamana so ke mo ka ge sa le re beakanya gore no mmala o tla bula kereka a bitša basadi le ena a tla kgetha bjale go padile fao magagešong a bone taba ke ra gore ka godiaga a se nna seopedi a se nna selo ke no ba nna moruti wa go no ruta bjale ke tšhaba go ruta ka re le tlo tsena ke moya fa dilo tše ntši ka senyana ka godiaga moswaramarapo ke a leboga ke tše ikei mola mo TikTok modimo a le thuseng Mr. Makhura ke tšhabile wena 3, 2, 1. Let's go, Sanaja on stage in 5, 4. Thank you.